Dobrodošli na kanal George Smith. Da li ste nekada vidjeli kako izgleda magnet ispod takozvane superćelije, veoma jednostavnog uređaja koji je izmišljen tek pre par godina? Kakav god magnet da stavite ispod, bio on prstenast, kockast ili valjkast, hologram, da tako kažem, koji oslikava magnetno polje, bit će gotovo identičan. Zapamtite ovu sliku. A da li ste čuli za SciTech Daily? To je online časopis na koji sam već dugo pretplaćen. SciTech Daily vam svakog dana na svojim stranicama nudi najinteligentnije naučno-tehnološke analize i izveštaje ogromnog broja izvrsnih istraživačkih instituta, tako bar oni za sebe kažu. Nedavno su objavili meni veoma interesantan tekst. Novi model izaziva sumnju o sastavu 70% našeg univerzuma. Tamna energija možda uopšte ne postoji. Istraživači širom sveta već dugo veruju da je 70% svemira sačinjeno od tamne energije, supstance koja omogućava svemiru da se širi sve većom brzinom. Ali u novoj studiji istraživači Univerziteta u Kopenhagenu testirali su model koji sugeriše da je širenje svemira posljedica tamne supstance sa nekom vrstom magnetne sile. Ako je model tačan, to znači da tamna energija jednostavno ne postoji, kaže profesor koji stoji iza studije. Eto, ako ste se ikada interesovali za ove stvari, jasno vam je da gospoda naučnici nemaju izbora i da na mala vrata vraćaju etar u jednačinu, da se tako izrazim. Također bi vam trebalo biti jasno da je ovo još jedno indirektno priznanje da je Tesla bio u pravu i priznanje njihove nemoći da objasne kozmološke fenomene bez etra. Ali idemo dalje. Ako je ono što smo otkrili tačno, to bi izvrnulo naopačke naše uverenje u smislu da ono što smo mislili da čini 70% svemira zapravo ne postoji. Iz jednačine smo uklonili tamnu energiju i dodali još nekoliko svojstava tamne materije. Čini se da ovo ima isti efekat na širenje svemira kao i tamna energija, objašnjava Steen Harley Hansen, vanredni profesor u Dark Cosmology centru Niels Bohr instituta. Računarski model testira tamnu materiju sa jednom vrstom magnetne energije. Hansenovo pitanje poslužilo je kao osnova za novi računarski model, gdje su istraživači uključili sve što znaju o univerzumu, uključujući gravitaciju, brzinu širenja univerzuma i X, nepoznatu silu koja širi univerzum. Razvili smo model koji je radio na pretpostavci da čestice tamne materije imaju vrstu magnetne sile i istraživali kakav će efekat ta sila imati na svemir. Ispostavilo se da bi to imalo potpuno isti efekat na brzinu širenja univerzuma kakav znamo iz tamne energije, objašnjava Steen Hansen. Eto, čuli ste. Generacijama i generacijama dece su utuvljivali u glavu da 70% univerzuma čini tamna energija koja možda uopšte ne postoji. I ne samo to, možda je u pitanju neka magnetna sila, kako kažu naučnici, a to me vraća na sliku sa početka današnje priče. Sad obratite pažnju. Mreža teleskopa Horizont, EHT, objavila je prvu sliku crne rupe u svetu 2019. godine, a nedavno i drugu. Ovaj put slika prikazuje crnu rupu u polarizovanoj svetlosti koja prikazuje magnetno polje koje okružuje crnu rupu. Da li primećujete sličnost?